Разумина со мукламен о гости кото најлаче гостија. Разумина со мукламен о масек кото најлаче масекја. Разумина со мукламен о Рамазани. Мукламен о Рамазани со едва џакерџамле. Едва џакерџамо масек о Рамазани хем бивакера јеке јавереске кана кавол бреа кава Рамазани. Кана кавола кава Рамазани те шајте баярам мо имани. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي И захвала хем мухамди припадинол само хем едино Аллахиске тебареке ва таала. Одобор кобори леско барипе хем одобор кобор леске субханаху ва таала доличинол. А доко селами му салавати каби чаламаре пейкамбериске Мухаммедиске алейхи салату вассалам. Леске частне породицаке, леске маленге сахабјенге, хем сариенге околенге со слединен, хем со ка следуинен и феа ислам джико суньо диве. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Кана шуна кала лафија, кана шуна кала текбирија, разумина со мукламен о масеко Рамазани. Разумина со мукламен о гости кото најлаче гостија. Разумина со мукламен о масек кото најлаче масекја. Разумина со мукламен о Рамазани. Мукламен о Рамазани со едва џакерџамле. Едва џакерџамо масек о Рамазани хем бивакера јеке јавереске кана кавол бреа кава Рамазани. Кана кавола кава Рамазани те шајте баярам мо имани. Кана кавола кава Рамазани те баярам ми дереџа ко Аллахи. Кана кавола кава Рамазани Аллахи те опростинол ме харамија. Па о масек Рамазани сигало. Хемо масек Рамазани сигело. Гело сиго масек Рамазани муслиман. Хемо ту муслиманко. Гело масек Рамазани хемало аменге о байрам. Али ек феста е муслиманјенги. Ало ек радост е муслиманјенго. Ало аменге о диве байрамиско. Ало байрам. А каса какера байрам. Ало байрам. А каса какера байрам. Ако амаре пралеа муслиманија лафи на кера. Каса какера байрам. Ако амаре пенија лафи на кера. Каса какера байрам. Ако инати ко амарови ло пирава. Каса какера байрам. Ако кибри, очалуми и љубомора, ко амаро живото пирава. Саре хинаму пре, нико на манготе пероте лете вол понизно. Каса какера байрам, ото муслиман, ото муслиманко. Торес кавдиве, на не ниса вајавен насихати да кера осим. Тева кера хем ки пракса те чива. O hadithi so belešinol o Enes ibn Malik radijallahu an. Kaj o pegamberi alaihi salatu wassalam vakerđa. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. Penalo pegamberi alaihi salatu wassalam Hasovapе upokoleske, soe muhammediski duša i ta nikoleske vasta. La yu'minu ahadukum, na nete veruinol niko tu mendar, džikana na nete mangolpe praleske, odova so mangolpeske. La yu'minu ahadukum, na nete verovinol niko tu mendar,
Упекасте, упо Аллахи субханаху ва таала. Со значино муслиман, хем ото муслиманко. Значино, со на не никада тоа тут искрено верување упо Аллахи. На не никада тоа искрено муслимани. На не никада те комплетерине то имани. Джикана на не те мангете пралеске, одова со манге туке. А со манге туке о муслиман, хем о ту муслиманко. Туке манге сао хайрия, сао ла чипе кото акава дунјалуко, хем туке манге сао хайрия, хем сао шукарипе ахиретиске. А со манге туке о муслиман, хем о ту муслиманко. Туке манге о најла чо живото ко акава дунјалуко. Ту манге те живине шукар ко акава дунјалуко. Те овол тут хајрија буча ко акава дунјалуко. Те овол тут ла чо живото. Па долеске муслиман, ако ту манге те овол тут ла чо живото, валян те мангем то прал, те оволе ла чо живото. Одова со манге туке, валян те мангем те пралеске. А со манге туке о муслиман. Ту манге те чаве те живинен шукар. Те чија те живинен шукар. Те чаве те успинен. Те чија те успине. Валян те манге хем те пралеске чавенге. Хем те пралеске чиенге исто акава. А со манге туке муслиман. Туке манге саула чипе дунјалукоске. Хем саула чипе ахиретиске. Валян те манге акава. Хем те пралеске. Хем те пењаке, о ту муслиман, хем о ту муслиманко. Али валян те джане муслиман, муслиманко. Алко акавако вол убернуто, о Аллахи убернуто карино туке. Ако ту муслиман, хинанјек, сонане ту чефи те поможине никас, джан муслиман, кај Аллахи азза ва джал канол туке ситуације, кај туке ка веко парипе, ка валян туке опрал те поможинол тут, али на не нико те поможинол тут. Соске ту никас на поможинджан. Посем ма пуч тут соске, него пуч тут кај керджан грешка. Пуч тут размислин кај керджан одја грешка. Исто време на муслиман. Ако кереек штета, светоске чавеске или светоске чијаке, джан кај Аллахи кај ринол туке одја грешка. О Аллахи кај ринол туке те чавеске хем те чијаке. О долеске муслиман хем о ту муслиманко. Махулико хакко те борјаке, хем махулико хакко те джамутреске. Соске джан муслиман, ако ту хулиланко хакко те борјаке, те джамутреске, о Аллахи азза ва джел каноли ситуација джико, ка хулолко хакко те чијаске, те чијаке, хем те чавеске. Хем посем, кана каде сино педисо те чијаке, те чавеске, ту хем ако ти чајка волко крајо е светоско кавалјан те джа, те дике само хали силе ти чај, соске дукал тут, ти чај, па хемо дјабори муслиман, муслиманко, хемо дјабори, хемо дова джамутро, хине джикаски чај, хем джикаско чаво. Одолеске о ту муслиман, хем о ту муслиманко, исто времена махулико хакко те састрескем те сасаке. Джан муслиман, джан муслиманко, јек диве ту дака ове састро, јек диве ту дака ове сасуј. Па джан муслиман, джан муслиманко, ма бистер соко Аллахи субханаху ва таала неправдана не. О Аллахи субханаху ва таала итано праведно. О долеске муслиман, кана Аллахи кајринол макукин, соске ту коркори сакерджан, соске ту мислинджан со хинан позорало джикаста, ту мислинджан со хинан поджан до джикаста, али бистерджан кај Аллахи тано најзорало, бистерджан кај Аллахи тано најджандо. О долеске муслиман, махулико хакко те пралеске, него валян те манге те пралеске, од ова со манге туке. Одуито насихати прво манге, посем сариенге туменге тано,
O tu musliman, hem o tu muslimanko, hulav o kibri, hulav o çalumi koto to bilo. Sare hinamu pre, niko namagolte peroltele, te ponizvinolpe. Hinamu pre, valante jane musliman. O Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma prenosinol, pejgamberi alaihi salatu wassalam vakirja, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نانيت هولول نيكو كو جنتي، نانيت هولول كو جنتي او كو منوش سوي سيلة يكتكنو زرنو، يكتكنو atomi, çalumi, kibri ko povilo. Jan musliman, jan muslimanko, hinan tu inashaleo janneti. Badihava te namazia, badihava to Ramazani, badihava te umre, badihava to hađ, ako i situ ti ektikno zrno atomi, kibri, çalumi ko to vilo, na ne nikada te dikeo janneti. Ako o kibri ko to vilo pirave, nikada o janneti naštite dike. Pa ko kraju o pejgamberi alaihi salatu wassalam penja, innal kibra men batira al-haqqu wa ghamasa al-nas. Čačipnas ke o kibri tano, te mrzine o hakko, hem te mrzine e manushen. Odoleske musliman, mao kotokola manusha so morzinen o hakko, mao kotokola manusha so morzinen e manushen, mao kotokola manusha so namangente shunen o mishlene yaverenge, mao kotokola manusha so kerengi beti e paleske kodumo, mao kotokola manusha so stanlo holjane, mao kotokola manusha so namangente priminen pumare greške kana keren, mao kotokola manusha so na interesino len e pralesko hali, mao kotokola manusha so na interesino len nikastar, samo ov peske, mao kotokola manusha so mislinen so oni tane posebne, ekstra, nego ov kotokola manusha so i tane iskrene ko Allahi. Ov kotokola manusha so kao ve zahvalno Allahija, hemo Allahi zahvalno tua. Ov kotokola so ka pomožinen javeren. Ov kotokola so ohasa i bestalno kotomu i kadika. Ko kraju, molina Allahi subhanahu wa ta'ala te kerola men koto iskrene muslimanja. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te priminula maro Ramazani. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te priminula mare namazija. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te priminula mare sežde, amaro čitibe Kur'ani, amare sadake, amaro post, amaro dhikri, sa amare shukar delja so kerjam ko masiko Ramazani. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te pomožino le čorolen, te doljeg sasti pa na svalenge, te pomožino lo kolen so i ta neko borbe. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te arakole jetimjen. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala te bajarola maro imani, te bajarola mari deređa, te bajarola maro pralipe, te šaj javerbež kja mari džamija bajram te falina, hem te čolame zajedno ko dženneti, džennetul firdaus, ko krajo praljalen, rodav sarim da tumen dar halali, možda vakirjam di sosu na valanjam, a me tumen ge sarim ge kerav halali, hem kerav hajriske o bajram.